Yes, ndagushimiye nkwifurije kugira ibihe byiza mwiriwe cyase mwaramutse bitewe naho muherereye mwene data mukungwa n'Imana aho muri hose Imana ibamera umugisha kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho ku butaka bwa Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi aho imirwano ikomeje kugenda igana imbere. FARDC ikomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye byigarura mu buryo budasanzwe ikoresha drone ziremereye zigaragaza ko zamaze kwigirwaho amateka adasanzwe. Ingabo za FARDC kandi zikomeje kugaragaza imbaraga zihambaye ku rugamba nk'uko amakuru agenda atushikaho, ndetse turaza kugaruka ku nama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihuza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Ese ni iyihe myanzuro yavuyemo Washington DC? Ese M23 ibyo bayisaba byo kuva ku butaka bwa Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo irabivugaho iki? Ese mu by'ukuri yakwemera kuva ku butaka bwa Kongo? Turaza kugaruka no kuri Colonel bamwe bita Mababa nawe wamaze kwicirwa muri iyi mirwano iri kubera mu mujyi wa Uvira, ho mutwe wa M23 wishutse ukagaba ibitero mu mujyi wa Uvira ukaza guhura n'uruva gusenya nk'uko amakuru atugeraho abitubwira cyangwa se abigaragaza. Turaza no kugaruka mu bice bigiye bitandukanye rero biri kumvikanamo urusaku rw'imbona nini ndetse n'intoya, aho abasirikare b'umutwe wa M23 bongeye gutangaza ko rwose bamaze kwidekarara, bamwe na bamwe bakemera kwigira ku ruhande rw'ingabo za leta. Aho Patrick Muyaya yatangaje ko bamwe mu basirikare bagera kuri 17 bamaze kwishyikiriza ingabo za leta, bavuga ko barambiye kurwana ku ruhande rutari gutsinda mu gingaya, dore ko ingabo za FARDC ziri gukoresha operation militaire yo kwigarura bimwe mu bice by'ingenzi. Ndetse mwibuke ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari yabitangaje avuga ko bagomba kwisubiza ibice byose bakirukana abanyamahanga ku butaka bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese mu by'ukuri niye mpamvu umutwe wa M23 bari kuwusaba kuva ku butaka bwa Kongo ndetse no kurekura ibice bigiye bitandukanye kugira ngo bemere kujya ku meza imwe y'ibiganiro? Ibyo byose turagenda tubimenya, ndetse tumenye Gakoto yabaje gukubitwa bamwe mu basirikare ba M23 baje kugwa muri Gakoco bakaza gutakirwa mu buryo budasanzwe, aho bivugwa ko muri Uvira bahuye n'uruva gusenya abasirikare 400 mu basirikare 1000 bagabye igitero mu mujyi wa Uvira baje gufatwa n'ingabo z'u Burundi. Ndagira ngo rero nyabuneka ngusabe ukande like, ni ingenzi cyane. Like tuma video izamuka, niba nta mutima mubi kandi ukabana natwe umunsi ku wundi, like yipyondeho, ndetse wibuke ukande sabone niba bwa mbere ugeze kuri channel, wibuke ukande sabone nyabuneka ntugende utayikanze, ndetse ukande n'akazogera ka mbere kugira ngo ujye ukurikirana akantu ku kandi ku bikomeje kubera ku butaka bwa Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntagire na kimwe kigucika. Tuye dushyiraho inkuru uwa mbere kuri izi update zigiye zitandukanye. Tugiye kugaruka rero mu bice bitandukanye bya Uvira, Minembwe no mu mujyi wa Goma. Share nyinshi mu nshuti zawe mu magurupe ndetse n'ahandi, n'iby'ingenzi Nyagasana akomeza duhana umugisha kandi dukomeze duhaye turonke nibyo tubifurije. Reka rero munyemerere twakure cyangwa se twe kubatindira, mpamagare mugenzi wanjye ku murongo wa telefone twibaze tuti ese mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira M23 ihuye n'uruva gusenya byifashe bite? Dore ko yanyakuye ambwira ko mu mujyi wa Uvira amaze gushikayo n'ubakiri mu rugendo aganayo. Yaba yagezeyo bwana munyamakuru? Wabageze mu mujyi wa Uvira? Yego bwana munyamakuru, ubu ngubu tuvugana n'inkundi mu mujyi wa Uvira. Bwana munyamakuru, buri umwe wese arashaka kumenya uko hiriwe ndetse n'uko bimeze cyane cyane ku kibuga cy'imirwano. Muri kano kanya rero bwana munyamakuru, mu mujyi wa Uvira hari kugaragara cyane cyane mu nkengero zaho ari ibikorwa by'ubucuruzi, abahaza ahantu hari isoko. Yongeze muri aka kanya mu isoko rya Uvira bwana munyamakuru hatwishwe n'ibisasu byagiye bigabwa n'ingabo za M23 n'ibitero byaciye mu kibaya cya Rusizi byerekeza hano mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo haraciye iminsi umujyi wa Uvira utagaragaramo imirwano ndetse n'ubwicanyi, ariko muri aka kanya ingabo za M23 ibitero somo byagiye bigabwa byakomeje kugenda n'ubundi byerekeza muri kano gatumba ko n'ubundi ari ibintu bitoroshye, ari ibikorwa bitari byiza biri gukorwa n'ingabo za M23. Ubu rero tuvugana ingabo z'u Burundi zirimo zirakora ko zishoboye kugira ngo zere ko zazimya rino soko. Ni isoko ryapfirimo abaturage bagera muri 22 barakomereka. Urumva ko bwana munyamakuru
ari ibikorwa bitari byiza. Gusa ikiriho bwa n'umunyamakuru muri aka kanya, ingabo za M23 zikomeje kurasirwa kure, kuko ubu ngubu tuvugana zimaze kugezwa mu birometero bigera muri 30-40 gutyo, usubiye inyuma uva mu mujyi wa Uvira werekeza mu gishanga cya Rusizi. Urumva ko rero ni ibintu bitoroshye bikomeje kugenda binababuza abaturage, kuko ndimo ndabona abaturage benshi mu mujyi wa Uvira agahinda ni kenshi, ndetse ubona ko bababazwe n'ibikomeje kugenda bikorwa n'izi nyeshyamba za M23. urabona ko rero bamwe bakomeje kugenda bahunga, cyane cyane berekeza mu bice bitarimo imirwano, kuko ibisasu biri guturuka ku ngabo za M23 biri kugwa mu nkengero za Uvira, cyane cyane mu bice bituwe n'abaturage. Nk'ubu tuvugana rero harabarurwa ingo zigera mu 8 zamaze guturitswa. Urumva ko ari ibintu bitoroshye bwa n'umunyamakuru. hanyuma abaturage benshi baravuga bati M23 nta mpamvu n'imwe yo kwishima, kuko abanyamurenge rimwe na rimwe bajya bavuga ngo bashyigikiye M23, ariko aka kanya inkuru yatunguye isi yose ndetse n'isi yose ikumirwa nuko bafashe iya mbere bajya gushimira Evariste Ndayishimiye ko ingabo z'u Burundi zitwara neza mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma yuko Oscar Barinda ku ruhande rwa M23 atangaza ko abo bagiye bahawe amafaranga ari ukujya kugambanira M23. Bashimiye Evariste Ndayishimiye ku buryo ingabo z'u Burundi ziri kwitwara, kuko ntago ziri kwica nk'uko M23 ibitangaza. Aka kanya rero ndagira ngo unyemerere utubwira mu by'ukuri imbohe zafashwe na FARDC ziragera ku mubare wa kangahe, ko meruka ari 400 mu basirikare 1000. Ibi ntabwo byaba ari amateka FARDC yanditse yo gufata abasirikare benshi ku rugamba? Yego bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya ngira ngo mu masaha ashize bari bamaze gufata abasirikare bagera muri 400. ubu ngubu tuvugana bamaze kuba 680. urumva ko bakizamuka, ndetse n'ubu ngubu bigaragara ko ku mirongo y'imbere n'ubundi bacyafatwa, kuko hafi ikibaya cya Rusizi n'ubundi haragoswe, hari kugaragara n'ubundi ingabo nyinshi za leta zikomeje kugota kino gice. Urumva ko n'ubundi bigikomeje, ndetse isaha ku isaha barakiyongera, kuko mu bakomeje gufatwa harimo abakomerekeye ku rugamba bwana munyamakuru. ngira ngo ingabo za M23 zikomeje kugenda zifatirwa ku rugamba, bamwe bakomeje kugenda bagaragaza isura itari nziza, kuko barakomeje gufatwa, abandi bagerageje gufatwa bwana munyamakuru, abenshi muri bo bagerageza gusahura hafi y'inkengero za Uvira. Urumva ko bya bikorwa by'urugomo n'ubundi bakomeje kugenda bakora hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubundi bibashyira habi bwana munyamakuru. Turi ku igenekerezo ry'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mu gitondo cyakeye kuri iyi tariki mu masaha y'isa 10 z'igitondo, drone ikomeye cyane yongeye kugabwa mu mujyi wa Minembwe uza kutwika ibirindiro by'ingabo z'umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho. Bivugwa ko FARDC yigaruriye agace k'ingenzi, gusa magenga ya FARDC nta kintu iratangaza kuri ibi. Minembwe ho, mbere yuko tuva muri Uvira, mbanzo mbwire kuri Minembwe mbone nkubaza ikindi kibazo cyo muri Uvira. Yego mwana munyamakuru, muri kano kanya muri Minembwe cyane cyane ingabo za M23 zikomeje kugenda zikubitirwa muri kano gace. Bwana munyamakuru, n'undi biri gushyira habi zino ngabo, kuko ubu tuvugana muri kano kanya zakomeje kugaba ibitero byakomeje kugenda bigwamo abaturage, reka mvuge gutyo, kuko ibi bitero bwana munyamakuru byamaze guhitana abaturage, izindi nzu zirashya cyane cyane zo mu nkengero ya Uvira. Urumva ko rero n'ubundi nta muntu n'umwe ushyigikiye ibikorwa by'izi ngabo za M23, kuko bikomeje gushyira habi bwana munyamakuru abasirikare bagiye batandukanye ba leta, kuko ngubu muri aka kanya ingabo za leta nazo zikomeje gutakaza bwana munyamakuru, kuko aka kanya harabarurwa abasirikare bagera ku 8 bakomerekeye kuri runo rugamba, ndetse abaturage bo nk'uko wari urimo kubivuga bwana munyamakuru bishimiye cyane ingabo z'u Burundi, kuko zirimo zirakora akazi katoroshye buri umwe wese akwiriye kuba yashima. ngira ngo zo ziri gutabara zititaye uyu ni umunyamurenge cyangwa se n'uwo kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bose bari gufashwa kimwe, ndetse
ngira ngo hari na benshi bari bagambaniwe n'ingabo za M23 kugira ngo bashakire ibyaha leta, ariko muri kano kanya ingabo z'u Burundi zikaba zimaze kubatabara ndetse zikaba zinarinze uduce bari kugenda bajyamo, cyane cyane inkambi bashyiriweho kuko abakomeje gusenyerwa ni benshi. Ngira ngo rero bwana munyamakuru bari kugaragaza ishusho nziza ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'ubwitange, ibiro bishyira heza n'ubundi izi ngabo za FARDC n'iz'u Burundi. Niyo mpamvu rero bafashe iya mbere bashimira izi ngabo bwana munyamakuru kuko bakomeje akazi katoroshye kandi biri no kugenda binatanga n'umusaruro bwana munyamakuru. Yego, tugana ku musozo, umujyi wa Uvira ni kimwe mu bice by'ingenzi cyane ku ngabo z'u Burundi ndetse no ku ngabo za leta. Ibi bitero byongeye kuhabwa dore ko twari tumaze iminsi tuvuga umujyi wa Goma ko FARDC umereye nabi. M23 rero mu kuyobya uburari no gushaka guca izindi nzira ihitamo kujya mu mujyi wa Uvira. Tugana ku musozo no kugira ngo tukurekure wenda dukomeze n'andi makuru, umujyi wa Uvira nk'uko watwakuye tubwira wahageze, aka kanya impumeko abaturage n'abadukurikirana kugira ngo babone ko tuba update nziza kandi zinogeye. Aka kanya mu mujyi wa Uvira ni iyihe shusho ihari? Abaturage bameze bate nyuma y'uko humvikanye urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya, ibitero byongeye gusiga umugani, abasirikare benshi bagiye bahunga abandi bagafatwa? Umujyi wa Uvira aka kanya twavuga ko impumeko ihari ari iyihe? Tukureka ngo ukomeze udukurikiranira update akantu ku kandi kuri iyi saha y'umugoroba. Yego bwana munyamakuru, kuri saha mu mujyi wa Uvira ari kugaragara. Reka mpere ku isoko ryagabwe ibitero n'ingabo za M23. Ahangaha rero bwana munyamakuru, kuri iri soko aka kanya rirafunze kuko harimo harakorwa ibikorwa byo kuzimya umuriro w'ibisasu byamaze kuhatwika, cyane cyane by'ingabo za M23 zarasaga zerekeza mu mujyi wa Uvira. Muri aka kanya rero ishusho ihari ni uko iri soko rirafunze, abarize n'isoko ryerekeje hafi ya Rusizi. Ukiba muri kiba cya Rusizi winjiye mu mujyi wa Uvira niryo uherukiraho cyangwa se utugeraho. Rero aha ngaha harafunze ndetse n'ingo zikikije secteur Kivu ndetse n'inkengero za Uvira, cyane cyane rwose abaturage batuye bakomeje kugenda bakurwa muri kino duce kuko hari kugaragara ingaruka z'ibisasu biracyaza ari byinshi. Rero abaturage babaye bahungishirijwe mu mujyi rwagati wa Uvira ahantu babacungira umutekano. Ngira ngo rero nk'uko nakubwiye, inzu zikomeje gusenywa n'ibisasu. Rero niyo mpamvu muri aka kanya ingabo za leta bikomeje akazi katoroshye ko kuba bafasha abaturage bwana munyamakuru. Yego, reka tugushimire kugira ngo ukomeze ukurikiranire akantu ku kandi mu mujyi wa Uvira, dukurikirane uze kutubwira uko byifashe, cyane ko biba bitoroshye ndetse n'amasasu bagenda aca hejuru y'imitwe y'abantu. Ubwo uraza kuduha update mu minota iri imbere, tuza kugenda tugarukaho n'ubundi ko bikomeje kugenda bivugwa mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi aho imirwano n'ubundi ikomeje. Bwana munyamakuru, ndagushimiye. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru nawe. Nk'uko rero twari tumaze kumva umunyamakuru wacu ku bijyanye n'intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Ni imirwano n'ubundi yakomeje kugenda igaragara, benshi bavuga ko iyi mirwano ishobora kuzateza umwuka mubi ndetse no kugaragaza ko nta kintu kidashoboka mu gihe impande zombi zakwicara zigasasa inzobe bakemeranya ibiganiro. Gusa ku ruhande rw'umutwe M23 ibijyanye n'ibiganiro ntibabikozwa nk'uko amakuru adushikaho abivuga. Ese mu by'ukuri ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe M23 baba badakozwa ibiganiro? Ni nyuma y'uko u Rwanda ruvuze ku banyamurenge, aho rwatangaje ko rwose abanyamurenge bakoze ibishoboka byose kugira ngo bereke isi n'amahanga ko ingabo za leta nta kintu na kimwe zikorera kibi abaturage. Ndetse ibingibi si ibyo gusa kandi bigaragara
kugaragaza ko M23 ariyo nyirabayazana w'ibibazo byose bigaragara ku butaka bwa Kongo. Basaba impande zombi rero kwicara ngo basase inzobe, mu by'ukuri bere kwitana ba mwana, bemere gusasa inzobe, bemere basabe impande zombi kumvikana. Ubwo ni mu biganiro n'undi byakomeje kubera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi rero baribaza bati nyuma y'imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo haba hagiye gukorwa iki kugira ngo amara umutekano bigaruke, dore ko ibitero bikomeye kugenda bigaragara mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo bibangamira abaturage kugeza ubwo bamwe namwe bafatiye ya mbere bagahunga. Ibi rero bigaragaza ko intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Ese ni iki cyaba kigiye gukorwa? Bimwe mu bitangazamakuru birimo na RFI byemeza ko imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo ibangamiye cyane cyane abaturage kugeza ubwo hamwe namwe rero bavuga bati ibintu bikwiye guhinduka. Ni nyuma y'uko Kongo irashinjwa kurasa ibisasu mu Minembwe ikoresheje drone. Nanone ni nyuma y'uko M23 yarashe abitwaje intwaro ngo bateye mu mujyi wa Goma. Ibi nanone byongeye kugaragaza indi sura itandukanye n'abantu benshi batekereza. Mu by'ukuri se ni iki cyaba kigiye gukorwa kugira ngo hagaragare cyatuma amahoro umutekano bigaruka? Byose tugiye kubirebera hamwe ndetse turebe n'imyanzuro ikomeye yongeye kugarukwaho na benshi igaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo mu nama zagiye zihuza impande zombi hakwiye gufatwa imyanzuro ifatika, cyane ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo benshi bari bizeye ko n'ubundi agahenge kazagaruka byanga bikunze hagati y'impande zombi. Gusa benshi bavuga ko ingabo za leta zishaka agahenge, ariko M23 ikavuga ko bakunda kwiheza cyane iby'agahenge nta kintu na kimwe bibabwiye. Ese mu by'ukuri niyo mpamvu koko ibikomeza kugenda bivugwa bishyira igitutu ku mutwe wa M23 ndetse M23 igatangaza amagambo akomeye? Nyemera rero mbere yuko tugaruka kuri amagambo nze ngaruke kuri inkuru igira iti ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC irashinjwa kurasa zikoresheje indege za drone z'ubwoko bwa kamikaze mu bice byo muri komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru birimo n'Umuseke yamenyekanye nuko izo ndege za drone zarashe mu bice bya Mikenke Bidegu muri komine Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru avuga ko imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC yabereye mu gace ka Kikibaya mu kibaya cya Ruzizi ku muhanda wa RN5 mu gace ka Karambo. Amakuru avuga ko iyi mirwano yateye abaturage guhunga bava mu byabo. Gusa hari andi makuru avuga ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Werurwe 2026 umutwe wa M23 wamaze kwigarurira agace ka Miremo kari hagati ya Karembe na Penti muri zone ya Pinga teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje imirwano ishaka kureba ko yagaruza ibice umutwe wa M23 wafashe. Leta ya Kongo kandi yitabaje abacancuro wa Zarendo FDL n'izindi ngabo z'amahanga zirimo iz'u Burundi ngo ibirebe ko yacubya umuvuduko umutwe wa M23 na FC wari uriho ufata ibice bitandukanye. Muri aka kanya rero FARDC iri kugenda byose ibyigarurira. Mu by'ukuri benshi rero bakomeje kugenda babigarukaho, benshi bavuga ko imirwano nta kintu na kimwe yageza ku banyekongo usibye kwicara bagasasa inzabe bagashaka igisubizo kirambye cyatuma amahoro n'umutekano bigaruka. Ese mu by'ukuri ibi bintu birakunda cyane bikunda? Benshi bemeza ko bishoboka cyane ndetse bishobora no gutanga ishusho nziza yo gutsinda uru rugamba, dore ko benshi bavuga ko rutari rworoshye cyane cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi rero bemeza ko iyi mirwano yatanze ubutumwa bukomeye kandi rikomeje no gutanga isomo rikomeye ku bitangazamakuru bimwe na bimwe ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye bagenda babigarukaho bavuga ati iki nicyo gihe ngo FARDC yemeze ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bigerweho mu buryo burambuye.
ni nyuma y'uko u Rwanda rwongeye gushyirwa mu majwi bimwe mu bihugu rwose bigomba guhabwa isomo rikomeye, ndetse ngo rwose bagiye bakora ibishoboka byose kugira ngo babangamire inyeshyamba z'umutwe wa M23 nk'uko bamwe mu basesenguzi bakomeye babivuga. Bavuga ko u Rwanda rwose rwihakanye umutwe wa M23. U Rwanda ruvuga ko rudafasha uyu mutwe imbere y'abanyamakuru ndetse n'isi muri rusange. Ni nyuma y'uko hari hashize igihe havuze amakuru avuga ko u Rwanda rwaba rwaremeye ku mugaragaro ko rufasha umutwe wa M23. Gusa aka kanya bamwe mu bakurikiranira hafi iby'imirwano bemeza ko ibintu bishobora kuba bigiye kurushaho kuba bibi cyane ku butaka bwa Kongo, nyuma y'uko ingabo za M23 zitangaje ko ibiganiro biri kubera Washington DC bitareba uyu mutwe wa M23. Ese ni iyihe inyungu cyangwa se ni izihe mbaraga zikomeza kugaragaza ko uyu mutwe wa M23 utarebwa n'ibi bibazo? Ni nyuma y'uko ibitero bikomeje, aho abayobozi batandukanye ba M23 bari kugenda bapfa urusorongo, nk'uko amakuru tugenda dukurikirana muri bimwe mu bitangazamakuru tugenda tuyabona gatanu ku kandi, hagaragaza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikomeje kugaragaza ko FARDC n'ingabo z'u Burundi bakomeje gukora ibikorwa abantu benshi batari biteze, kuko bumvaga ko FARDC ari insina ngufi igomba gutsindwa uko yiboneye. Ariko muri aka kanya FARDC yongeye kugaragaza imbaraga zihambaye ndetse no kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bice by'ingenzi biri hano ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero nanone benshi babigaruka bavuga ati uko byagenda kose FARDC yongeye kugaragaza imbaraga n'umuhate mu gukomeza gutanga imbaraga. Ni nyuma y'uko ihuriro rya M23 ryishe abajura bari bitwaje intwaro bateye abaturage bagamije kubasahura no kubiba amaduka manini acururizwamo ibijyanye n'imyaka, ndetse ni igitero abajura bagabye mu ijoro ryo kuwa 15 rishyira kwa 16 Werurwe 2026. Bikavugwa ko rero bari bateye baturutse muri parike ya Virunga, ahabaye ibirindiro by'imitwe yitwaje intwari ishyigikiwe na leta ya RDC nyuma y'uko yirukanwe mu mujyi wa Goma. Abaturage batangaje ko aba bajura bashakaga kumena amaduka yabo kugira ngo batware ibyari birimo byose, nyuma bacakirana n'abari ku burinzi bo mu gisirikare cya M23 bararasana, hapfa abajura abitwaje intwaro 5. Juliette Katembo uyobora umujyi wa Goma yavuze ko parike ya Virunga irimo abitwaje intwaro bashaka guhungabanya umutekano mu bice bigenzurwa na M23. Ati mu ijoro ry'ejo rishyira ku ry'uyu munsi amabandi yaturutse muri parike yaje guhungabanya umutekano w'abaturage bacu. Ingabo za M23 ndetse na RC zari maso zabashije kwica amabandi 5 ndetse babise amabandi. Inyuma y'uko umuvugizi w'igisirikare cya FARDC hakanya amakuru avuga ko ingabo za M23 zacanganyikiwe. Intumwa z'u Rwanda kandi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganyijwe ko zizaganira na Amerika bigamije kureba impamvu amasezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo adashyirwa mu bikorwa. Abayobozi baturutse mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC bategerejwe Washington DC mu mpera z'iki cyumweru mu biganiro bizabera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ni nyuma y'uko havuga amakuru ko abagabo bahuye. Ibi biganiro kandi bigiye kuba nyuma y'aho kuwa 2 Werurwe uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bakuru. Ikinyamakuru The African Report
kivuga ko nubwo bitaremezwa ku mugaragaro abazabyitabira ku mpande zombi, biteganyijwe ko ku ruhande rw'u Rwanda bizitabirwa n'umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Paul Kagame, Maude Lorenzo, n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo, Brigadier General Patrick Karuretwa. Ni mu gihe ku ruhande rwa DRC Congo ibizitabirwa n'intumwa zihariye ya perezida Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi. Leta ya Amerika ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa FCM23. Ni mu gihe u Rwanda narwo rukomeje gushinja leta ya DRC Congo gukorana na FDLR mu bikorwa bihungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda kandi ruvuga ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi mu kwirinda Congo na FDLR ko bagaba ibitero ku Rwanda. Tugana ku musozi inkuru yagira iti iki gihugu kandi gishinjwa gukoresha drone mu kurasa ku batuye mu bice bya Minembwe no mu bindi bice birimo abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Reuters, ibiro ntaramakuru by'Abongereza bivuga ko ibi biganiro biba kuri uyu wa kabiri, aho Amerika iganiriza buri ruhande ukwarwo. Noneho kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Werurwe 2026 Amerika ikazahuza impande zombi mu nama imwe. Si amasezerano mashya cyangwa ibiganiro bishya. Umuvugizi wa perezidansi ya DRC Congo yavuze ko ibi biganiro byari kuri gahunda yateguwe kera, ikaba ihuza itsinda rihuriweho rigamije kureba ibigerwaho mu kubahiriza amasezerano ya Washington DC. Iyi nama kandi mu gihe Amerika yavuze ko yafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu basirikare bakuru, ndetse no mu bihe ingabo za Congo zakajije umurego mu bitero bigamije kurasa abayobozi ba FCM23 hakoreshejwe drone n'ibigamije gufata ubutaka haba muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Nabyo rero bivugwa ko FARDC rwose yariye karungu kandi igomba kubyigarurira nk'uko yo ibyitangariza.